आकाशवाणी इम्फाल Nganggbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव 53 सुबह नेशनल गेम्स गुजरात के अहमदाबाद तक ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौदोकलगनी साउखत थौरांगी थबकसिंग अमदि स्कीमसिंग चेनाहनबगी मवोंग मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सभापति ओइबा एमएलए सिंगी मिफमना हन्ना यंगसिनख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सही सिगी दिसंबर फाव सांगदोकनबा केंद्र की मंत्रिमंडलना वारेप लौरे कुंट्रा तरुक सुबह नेशनल गेम्स ngasi गुजरात के अहमदाबाद ता लेबा नरेंद्र मोदी स्टेडियम दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौदोकलगनी हौदोकपगी थौरमदा गेम्स असिदा सरुक यारिबा सानारोइसिंगदा प्रधानमंत्री ना वांगांगनी थौरम अदुदा केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अमसुंग अतै सकनारेबा मियोय कियासु सरुक यागनी गुजरात नेशनल गेम्स पांगथोकपा असि हंदकी असिना अहानबनी साना खोनबगी थौरम हयेंगदगी हौरगा मथंग थागी 12 फावबा चथगनी मसिदा सानारोइ लिसिंग 15 ना तोंगान तोंगानबा मसाना 53 अथोय हेंतानागनी गेम्स असिदा सरुक यागदबा मणिपुर की सानारोइसिंगदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन याइफा पाउजेल पीरी माकी पाउजेलदा मुख्यमंत्री ना हाई साना खोनबना मियोइबा मसेलगी मरकता अमतो ओइबगी वखल पुरकपा ngami गेम्स असिदा सरुक यारिबा मणिपुर की सानारोइसिंगना साउना माइ पाकपा ओइरसनु हाइनसु मुख्यमंत्री ना याइफा पाउजेल पीरी राज्य असिदा पाइखलिबा साउखत थौरांगी थबकसिंग मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन सभापति ओइदुना ngarang पांगथोखिबा एमएलए सिंगी मिफम अमना हन्ना यंगसिनख्रे मिफम अदु लोइरबा तुंगदा सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोल अमदा मुख्यमंत्री ना हाई मिफम अदुदा राज्य असिदा पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा साउखत थौरांगी थबकसिंग अमदी याइफा थौरांगसिंगा मरी लेनाबा स्कीम सिंगी कानाबा मियामदा निंगथेना फंगहनबा ngamlibra हाइबदुसु यंगसिनखी मिफम असि था खुदिंगी ओइना पांगथोकतुना साउखत थौरांगी थबकसिंग मखाताना यंगसिनगनी मसिना साउखत थौरांगी थबकसिंग पाइखटपा मतमदा थेंगनाबा खुदोंचादबसिंग मतम चाना खंगदोक्तुना अयत अपन लेहंदनबा थबकसिंग पाइखटकनी असिगुम्बा खोंथांग असिना राज्य सिबु हेना साउखटहनबदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइनसु मुख्यमंत्रीना फोंगदोखी हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाइरी खुनाई अमा साउखटहनबा होनबदा अंगनवाड़ी वर्कर अमदी हेल्परसिंग लौरिबा थौदांग असि थागतनिंगाइनी नंबोल फोइजिंग अवांग कम्युनिटी हॉलदा नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का मरी लेनना ICDS प्रोजेक्ट इम्फाल वेस्ट न सिंधुना ngarang पांगथोकपा नोंमगी ओइबा थौरम अमदा सरुक यारदुना मंत्रीना हाई अंगनवाड़ी वर्कर अमदी हेल्परसिंगना ग्रास रूट लेवल दा थबक तौदुना अंगांगसिंग मसामा उफाना थमनबगी लंबीदा असौबा थौदांग लौरी मांगना हाई राज्य सिबु हेना साउखरहनबा अमदी तंगदु लेताना लेहनबगी दमक हेल्थ डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट अमदी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अहुम असि अमगा मपुंग फाना मतेंग पांगनदुना चटमिनबा तंगाई फदे मसिना मसामा उफबा लाइरिक लाइसु हइबा अंगांगसिंग पुथोकपगा लोइनना मखोइबु हक्सांग फना थंबदा चाउना मतेंग ओइगनी राष्ट्रीय पोषण मागी लोइसिनबगी थौरम अमा ngarang इम्फाल ईस्ट की पौराबीदा लेबा लाइनिंगथौ पुथिबा कम्युनिटी हॉलदा पांगथोखरे ICDS प्रोजेक्ट इम्फाल ईस्ट 1 सौंबुंगना सिंधुना पांगथोकपा थौरम अदुदा सरुक याखिबसिंगना मसि ओइबा चिंजाक चाबगी कानाबसिंगी मतंगदा वांगांखी थौरम अदुदा मफम अदुगी प्रधान यावना तोंगान तोंगान बलुपसिंगी लुसिंगबसिंग अमसुंग अंगनवाड़ी वर्कर अमदी हेल्परसिंगना सरुक याखी मणिपुरदा कोविड लाइचत की फिबम सिंथानिंगाई ओइना फगलक्तुना हौजिक एक्टिव केस 13 खक्तंग गाइरे ngaranggi oina miyoi chama marifumari test tawbada miyoi amata positive oikhide haiba matam asida leina asina naramba miyoi manga naba fagalakhi naba fagalakpagi sang chada marfudrani pandasmik mari tarukni tabiriba pawasi akasmani imphal dagini प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सही सिगी दिसंबर फाव सांगदोंगनबा केंद्र की मंत्रिमंडलना वारेप लौरे मंत्रिमंडल की मिफम लोइरबा तुंगदा न्यू दिल्ली दंगरांग पाउमिसिंगदा वांगांगबदा इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ना हाई सरकार की वारेप असिना लेबाग असिगी मियोइ कोटी मरिफुरोम कानाबा पीरगनी श्री ठाकुर ना हाई लाखलिबा था अहुम असिदा स्कीम असिगी 3 सुबा तांका की ओइना सरकारना लुपा कोटी 95 चंगना हवाई चंगवाई मेट्रिक टन कोटी 1,19,000 हेना मियामदा यंथोकनी ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak haujik ngangom kiran leire kiran thagachari nganthoi Chief Minister na Churachandpur Jilla gi henglapta chatuna chaukotorangi project sing jatra hunkiba Popular Front of India PFI sarkar na sahi manga thingjin kiba amasung
Schedule Tribe Demand Committee ki khongjangsing makha tana chathakibagi pausingna ngasi phongbu pause ayambada maroyo pau ina phongnari. Isel Express ta Hanglep High School Transit Quarter CM Sangakre yengthinaba manataba wakal thadoktuna sakhotpu lamdam ama ohinanaba honaminarasi haiba Chief Minister Biren gi wafamna ahan headline tawri. BJP na party macha kaya yorselli MLA kaya laibagi thabuk chathari political leader kaya da kihalli haiba JDU gi president KSS Biren gi wafamna pauchi asigani shuba headline tawri. Naharul gi thodangda saukhat thorang gi thabuk singda yetnaba laibana khumang chauksindabani issue natabada issue sagatuna khanabagi matam lehellaro shi haiba Chief Minister gi wafamna ahan headline tawri. Prime Minister Modi gi mapok kumon ga mari lenena pangthokpa sewa pakhawara gi saruk ama oina Social Welfare Mantri Ais Dingona loitang lekin thabida leiba pukhri da masama kumduna sengdokkibagi pauna photo ga konana pausi asigi ahan blamai da phongli. Shanghai Express Manipuri da PFI amasung mari lenaba sing thingkre haba pauna ahan headline tawri. CM na project kaya sangakre urep uyung tamkre haba pau amana pausi asigani shuba headline tawri. October anidagi ST gi akanba khongjang sangsindori haba pau amasu pausi asigi ahan blamai da phongli. Pongna phamda government na PFI amasung masig mari lenaba sing sahi manga thingjin kre haba pauna ahan headline tawri. Chief Minister na henglep ta satuna project sing sangakre project kharana urep uyung tamkre haba pau amana pausi asigi ani shuba headline tawri. Sana lebakta Popular Front of India amasung mahaka chaminaba lup nipan thingjin kre haba pauna ahan headline tawri. CM na henglep ta project sing urep uyung tamkre kharana sangakre henglep ki loikhai area da popi tharmlabadi chip phanaba CM na khangan kre haba pauna pausi asigani shuba headline tawri. Huyalan fauda Manipur Pollution Control Board ki chairman hapagi wathok Manipur government high court ta amuksu khudi thire haba pauna ahan headline tawri. PFI amasung mapang sing sahi manga gi oina thingjin kre haba pauna pausi asigani shuba headline tawri. Mayambana ST oiraga manauna ST oiroi doriba karigino haiba ST Demand Committee gi wafam amasu pausi asigi ahan lamai da phongli. Iraibakta miyamgi apambagi mayokta laingakna seba tawriba asi miyamgi sebara haiba JDU gi president KSS Biren gi wafamna ahan headline tawri. Yu gi awaba saitheng khanglingai yu chungba amadi yonbagi ayaba pisilakpa asi Manipur mang tahlagi haibani haiba pau amasu pausi asigi ahan lamai da phongli. People's Chronicle da miyamna anti-drug campaign da mapung phana sogot pinaba Chief Minister na haikre saukhat thorangi thabuksing paikhat pani haibagi paikhat kani haibagi thajabasu pikre haiba pauna banner headline tawduna phong. Shanghai Express English ta terrorist singa mari leinabagi maralda PFI masung masiga chatminariba sing sahi manga kendra sarkar na athingba thamkre haiba pauna headline tawri. Imphal Free Press ta Ministry of Home Affairs na PFI bu aina yadabalup ni haina sahi manga thingjin kre haba pauna ahan headline tawri. Manipur Melda Jorsanpur da amusement park shanaba masung lambi shamgutnaba Chief Minister na jatra hunkibagi pauna ahan headline tawri. Hills Hornbill Express ta MLA Losi Dikhona Tagaramphung village ta Naga Solidarity Pillar gi maikum hangdokibagi pauna headline tawri. Ganphu Melda Tamenglongda World Rabies Day amasung National Deworming Day pangthokibagi pauna headline tawri. Tamenglong Times ta su paw sigalonana MPSC gi main exam gi for lauthokibagi pauna headline tawri. Champaucheda Shanapati da Naga Solidarity Pillar gi maikum hangdokibagi pauna headline tawri. Masona thar amasung nisin thuil tu da Education Minister TS Basantu Kumar Singh na Saikot ta pangthokpa manga suba sijo festival saruk yakibagi pauna headline tawri. Manipur Express ta Chief Minister N Biren na ADC Mikhal gi siam sabagi thabak kan sathari haina phongdokki wafamna headline tawri. Nganthoi Thagatsari Kiran aroibada maroiba pau amuk hanna 53 suba National Games Gujarat ki Ahmedabad tangasi Pradhan Mantri Narendra Modi na haudoklagani. Saukha thorangi thabak sing amadi scheme sing chana hanbagi mawong Mukhya Mantri Nongthomam Biren sabapati oiba MLA singi mifam na hanna yengsinkhre. Amasung Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Sahi Singi December fauba sangdoknaba Kendra gi Mantri Mandol na warep laure Paulo Jare.